saa 4 z'igitondo ndetse no ku isaha ya saa 8:45 ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu muri centre ya Minembwe hakoreshejwe indege z'intambara za Sukhoi 25 abantu benshi bari bigenderamo ndetse amazu menshi arasenyuka. Biravuga ko hari imiryango yatabwe mu matongo kubera ibyo bitero nk'uko byatangajwe n'itangazo ryiswe hagaragara n'ihuriro rya AFC-23. Imbere y'ibi byago nta muntu ushobora gukomeza guceceka cyangwa guhagarara ngo arebere mu gihe abene igihugu bacu bicwa kandi bose babireba. Ibi ni bimwe mu bikubiye mu itangazo ryiswe hagaragara n'umuvugizi waryo Lawrence Kanyuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ko guceceka no kutagira igikorwa kuri ibi bikorwa bitera gusa gusubiramo no kongera imibabaro y'abaturage b'inzira karengane. Kugira ngo mbereke uko buri kimwe cyose cyagenze, reka njye mu mizi mbabwira uko ubundi ibi bitero byaje gute ni gute byagenze. Uyu munsi mu by'ukuri waranzwe n'umwuka mubi w'intambara mu gace ka Minembwe no mu nkengero z'aka gace, nyuma y'amakuru avuga ko habaye ibitero by'indege n'utudege tutagira abapilote tw'amadrone byagabwe mu bice bituwe cyane n'abaturage. Aya makuru akurikiye imirwano ikomeye yabaye ku munsi wabanje hagati y'uru ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Kongo FARDC rifatanyije nabo rivuga ko ari abafatanyabikorwa baryo barimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho urwanira kurengera abaturage b'abanyamurenge. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage muri ako karere abivuga, tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu habaye ibitero byo ku butaka mu mihana ya Lundu, Bidegu, Karingi na Gakenke. Ayo makuru avuga ko MRDP twirwaneho yasubije inyuma ibyo bitero nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi. Nyuma y'iyo mirwano abaturage bavuga ko hakoreshejwe intwaro zo mu kirere zirimo drone z'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Abatanze ubuhamya bavuga ko ibisasu byaguye mu bice bituwe n'abaturage bikangiza amazu ndetse bigatera ubwoba n'ihunga ry'abaturage benshi. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu basivile bahitanywe cyangwa bagakomerekera muri ibyo bitero. Nubwo kugeza ubu umubare nyawo w'ababa baguye cyangwa bakomeretse muri ibi bitero utarigeze wemezwa n'inzego zigenga zikorera muri ako karere. Abaturage batuye mu Minembwe bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba bukomeye, aho benshi bamaze kuva mu ngo zabo bahungira ahantu bakeka ko hashobora kuba hari umutekano kurushaho. Imiryango myinshi ivuga ko yangirijwe yagize ibibazo by'ibiribwa, ubuvuzi ndetse no kubura aho kurara kubera intambara imaze igihe mu misozi ya Minembwe. Uruhande rwa MRDP twirwaneho abayobozi bayo bavuga ko gukoresha indege n'utudege tutagira abapilote nyuma y'uko ibitero byo ku butaka bisubijwe inyuma ari ikimenyetso cy'uko ihuriro bahanganye rishaka gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri ako karere. Uwo mutwe uvuga kandi ko abaturage b'abanyamurenge bakomeje kuba mu kaga gakomeye. Nta tangazo rirambuye ryari ryatangazwa n'ubuyobozi bwa FARDC ku birego bivuga ko ibitero byo muri ako gace byaba byaragabwe ku bice bituwe n'abaturage. Mu bihe byashize FARDC yakunze kuvuga ko ibikorwa bya gisirikare ikora biba bigamije imitwe itwaje intwaro ikora muri Kivu y'Amajyepfo no mu bindi bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze imyaka myinshi turangwamo amakimbirane. Mu gihe imirwano ikomeje, abaturage b'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko habaho iperereza ryigenga ku makuru y'ibi birego kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye. Abarengana barindwe ndetse hanashaka igisubizo kirambye cyagarura amahoro n'umutekano mu misozi ya Minembwe no mu karere kose k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashusho yakwirakwijwe agaragaza ibisasu by'izo drone na Sukhoi 25 byangije amazu y'abaturage, kugeza ubwo hari ahari hubatse hahindutse ibinogo binini byatewe n'iturika ry'ibyo bisasu. Urebye mu by'ukuri ukuntu ahantu habaye urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba ku rwego rutigeze rubaho. Reka rutwiyuse cyane tubabwira ukuntu igisirikare cya FARDC cyashwanyaguritse kikaba ubushwangi neza ukabona ko ibintu bibaye bibi. Ibi byo bihagaze gute? Intambara yakaje umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo yateje umwuka mubi, ubwoba, akavuyo n'amakenga akomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 2022 na 2026 abashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye babitegetswe na Perezida Tshisekedi, bashyira mu mazi abiri abajenerali barenga 30 n'abandi bofisiye bakuru benshi
rero ko batarafungwa ubwoba ni bwinshi ko nabo bashobora kugerwaho vuba. Urugero rwa hafi ni urw'umuyobozi w'ingabo za Kongo zikora mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi twa Colonel Makelele uherutse kwirasa agakomereka bikomeye ubwo yamenyeshwaga ko abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire ibyo asobanura mu gihe akekwaga gukorana n'ihuriro AFC 23. Ubu bwoba n'umwiryane bwatewe no gutsindwa gukomeye kw'ingabo za Repubulika ya Kongo mu gihe zihanganye na AFC 23 kuko iri huriro ryafashe ibice byinshi by'ingenzi burimo umujyi wa Bunagana, Kavumu, Goma, Bukavu na Uvira, nubwo uyu mujyi wa nyuma zawuvuyemo zibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugamba ingabo za Repubulika ya Kongo zaratsinzwe, rero zatsinzwe. Ibi byahise binakurikira itabwa muri yombi ry'abasirikare benshi bashinjwa ibyaha bikomeye bihanishwa igihano bikakaye birimo n'igihano cy'urupfu. Kugambanira igihugu, umugambi wo gukura Tshisekedi ku butegetsi ukorana na AFC 23 ndetse na Joseph Kabila wayoboraga iki gihugu. Ibimenyetso by'umwuka mubi mu gisirikare cya Kongo byatangiye kugaragara byeruye mu kwa 9 2022 ubwo Lieutenant General Philemon Yave Irungo wari umuyobozi wa zone ya 3 y'igisirikare ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo yatabwaga muri yombi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashinje Lieutenant General Yave guha abasirikare bari ku rugamba amabwiriza yo kuva mu bice byafashwe na AFC 23 kandi ngo yakoranye n'u Rwanda abinyuje kuri General Retired James Kabarebe cyangwa umujyanama we, ariko ibyo byose byaburiwe ibimenyetso. Asaba kugirwa umwere kuko kuva akiri mu maboko y'abagenzacyaha nta kwigeze yemera ibyaha. Ubu bwoba rero bwajyanye n'igitutu cya Leta ya Kongo yari ikomeje gushyirwaho isabwa guhagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Mu Kuboza 2023 igisirikare cy'iki gihugu cyatangaje ko cyafunze General Major Bruno Mpezo Mbele wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Wari umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Kongo Major General Sylvain Ekenge Bomsa yasobanuye ko General Major Mpezo afungiwe kwanga kubahiriza amabwiriza yo guhagarika ubufatanye na FDLR gukoresha n'abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma yaho abarwanyi ba AFC 23 bafashe umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, Tshisekedi yaketse ko harimo ubugambanyi bukomeye atanga itegeko ryo gukirana abofisiye bayoboraga ingabo zo ku rugamba haba muri uyu mujyi no mu bindi bice bya hafi yaho. Ibyatinze kuko wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 uyu ni Major General Alengbia Nzambe. Hari kandi Brigadier General Lupende Mabenzo Papi wari umuyobozi wa batayo y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye yakoraga muri Sake na Kicanga, na Brigadier General Yangba Tenedani wari umujyanama wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Aba bahise bafungwa. Keretse kuba barashinjwe ibyaha birimo kugambanira igihugu bihanishwa igihano cy'urupfu, nta byinshi byamenyekanye ku rubanza rwabo kuko urukiko rwanze ko amabanga ashyirwa hanze rushyira mu muhezo. Major General Nzambe yapfiriye muri gereza mu kwezi kwa 4 umwaka ushize wa 2025. Icyo gihe byagaragaraga ko igisirikare cya Repubulika ya Kongo kitorohewe, ariko ntibyari byageze ku rwego rukomeye aho abantu batekerezaga ko byageraho, batatekerezaga ko byageraho ngaho, kuko muri 2025 ibintu byahinduye isura. Abasirikare bakomeye bakorera Kinshasa nabo batangira gukorwaho iperereza. Mu kwezi kwa 7 2025 inzego z'ubutasi zataye muri yombi Brigadier General Benjamin Katende Batubadila wari ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu mutwe urinda umukuru w'igihugu. Uyu yakekwagaho kurenga ku mabwiriza agenga umutekano n'umugambi wo kwigumura. Mu minsi mike yakurikiyeho General Christian Chiwewe Songesha wari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Kongo FARDC wahoze ayobora abarinda perezida akaba n'umujyanama wa Tshisekedi bya gisirikare, nawe yarafunzwe afunganwa n'abandi barimo Major General Maurice Nyembo wabaye umuyobozi w'ibiro bye. Tariki 4 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka wa 2026 General Chiwewe, General Major Nyembo, Brigadier General John Ngoyi Kabila n'abandi bofisiye bakuru batangiye kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi birimo kugambanira igihugu no gutunga intwaro mu buryo unyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko General Major Nyembo ari we winjije General Major Chiwewe muri uyu mugambi, kandi ko Nyembo ari we ushinzwe
gushaka abazawushyira mu bikorwa no kubashakira ubushobozi. Bwavuze ko General Major John Numbi uri mu buhungiro yamuhaye ibihumbi 842 by'amadolari y'abanyamerika. Nyuma gato y'ifungwa rya General Chiwewe, General Frank Bwamuda Ntumba wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu nawe yatawe muri yombi n'abashinzwe iperereza. Mu kwezi kwa gatandatu kwa 2025, Major General Christian Daiwel wari umaze igihe gito avuye ku mwanya w'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare nawe yarafunzwe. We na Ntumba bakurikiranweho umugambi wo kugira nabi Tshisekedi, kugambanira igihugu no kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye. Nyuma yitabwa muri yombi y'aba basirikare, nta wari ugifitiye icyizere, nta numwe wari ugifitiwe icyizere, nta n'uwari wizeye ko ashobora kumara ibyibura icyumweru atisanze mu buroko. Ibyo byatumaga abari ku rugamba mu Burasirazuba baruyoborana igitutu cyinshi, bibaza uko bizagenda mu gihe nabo batsindwa. Mu kwezi kwa 9 2025, ubwo Joseph Kabila yamaganaga igihano cy'urupfu yakatiwe adahari, yagaragaje ko ifungwa ry'abasirikare bakuru benshi